çındap жүрek менен акыркы сөздөр үчүн ла илаха иллаллах деп Алладан башка кудай жок деп туруп кеткен болсоң, иншалла жаннатка кирип жүр. Мындайчы Алла Тааланын сурагы кандай болот? Эми Алла Тааланын астында ар ким өзүбүз жол беребиз. Карасаңыз ошо жерде жаткан учурда жаңына барып туруп, талкыйын кылып мындай ла иляха иллаллах десе сигарет сурайт дейт. Урамда сигарет бер деп сурайт дейт. Өлүмдөн баарыбыз качып атабыз. Кимдин өлгүсү келип атат, туурабы? Ölüm senin astından tosup alat degeni, ölüm je senin faydana tosup alat, je senin ziyanına tosup alat deydi. Bir adamlar var mı? Biz bakavay durgan bolsak, bu dünyada en man qala la ilaha illallah dakhalan jannah deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimde gülse, ahirinde çındap жүрек менен акыркы сөздөр үчүн ла илаха иллаллах деп Алладан башка кудай жок деп туруп кеткен болсоң, иншалла жаннатка кирип жүр. Эми бирок турганда ла илаха иллаллахты жаттап алган менен бүтпөйт экен да. Аны жашаш керек. Аны бул азыртадан ушуну эме жүрөгүбүз менен кабыл кылам биз сону. Ла илаха иллаллах дегенди жашамайынча чабуу. Акыркы эмелеринде акыркы эмелеринде ага тилиң аны айлата албайт экен да көбүнчө. Bir Arap dünyasında ушундай bir adam болгон дейт да. Ушундай эле соолуктуу иште туруп жүргөндөй көрүндү дейт. Анан өлүм төшөгөндө жатып калды дейт да. Канчабыз өлүм төшөгүн бүтүп атат, кандай өлөбүз ал Алланын колунда да. Карасаңыз ошо жерде жаткан учурда жаңына барып туруп, талкыйын кылып мындай ла иляха иллаллах десе сигарет сурайт дейт. Урамда сигарет бер деп сурайт дейт. Ошентип жүрүп туруп сигареттин үстүндө өтөт да. Ömründe gördüğünüzler sigaretli köp tavatır deyip, emnenin üstünde yaşasan oşonun üstünde ölesin, kanday yaşasan oşondoy ölesin diye derse. Yani kanday ölsün oşondoy tirilesin. Kur'an-ı Kerim'de kul innal mavtellezî tafirrûne minhu fe innehu mulâkîkum. Ey Muhammed aytqanday, siler kaçıp atkan ölümden değil, siler ölümden barımız kaçıp atarız. Kimin ölgüsü gelip atıp durab? Ölgüsü kelgen jok. Can degen oşonda aytaptı o. Ay bu dünyadaki en kordup korup atkan, dünyadan taşap atkan kişi de ölgüsü gelmedi. Ölümden kaçıp durabız barımız. Siler ölümden kaçıp baratkan ölüm, silerden артыңардан болбойт дейт, ал астыңарда бүтүп туруп. Астыңардан тосулат. Bir gün kayınlabu mulâkîkum, silerden астыңардан тосулат дейт. Bir toğandar, birok adı ölüm emne bolat eken, je bizdin paydabızga bolat eken, je bizdin ziyanыбызга bolat. Kıska ömür. Bir toğandar bunu jönnedeçi bagı, de bir korkon sözde boğup koybaylı. Ar biriz жүрөк менен kabul kılar. Kıyamatta birden жооп беребиz. Allah subhanahu wa ta'ala trilyondogon adamlar ötüşü mümkün. Adam atabızdan buğa çey kança trilyondogon adamlar ötüşü mümkün. Bundan keyin kıyamatgacha bolat. Aga çeyinde trilyondogon adamlar oluşu mümkün. Oşonu Allah Taala bir vakıtta surap koyuyor. Mındayçı Allah Taala'nın suragı kanday bolot? Emi Allah Taala'nın astında ar kim özübüz jol berебиz. Ölüm senin astından tosup alat degeni, ölüm je senin faydana tosup alat, je senin ziyanına tosup alat deydi. Bugün bu dünyadamız. Erteң Allah'ın astındabız. Summa da tus'alunna yawma idin anin na'im. Kur'an-ı Kerim'de siler ar bir bergen jakşılıktan sorarasın. Kıyamattan uşoken bu dünyada emne jakşılık berilgen bolsa, Huday Taala'nın bayın ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Toğanda hurmatlı jaş jigitler bu jerde жүрөбүz da. Bar mesele bu dünyada nağlayız, razı bolboybuz, dünyada jagışıp alganbız, bolbogon nerselerdiçi. Atılsızlık kılmır ушундай bir nimetlerge şükür kıla albayız. Bir Allah subhanahu wa ta'ala menin bergen nimetlerimde değil, menin bergen nimetlerimde. Sana otursalar sanadana jetpeysin. Bir toğandar bir alkolist, şunday güçlü neydik, alkolist aytat da, bu kirpikler var da, men kança kirpigimiz var Huday der. Bu kirpikler kança bir sanasa. Bir kirpik özünün funksiyasını toluk atkalmasa değil, kança bir yılda zireyme, kança bir prosent emetmeder. Bir kirpikten ayın. Anday nerser isteyin, nereye tenseler saklasın. Gördüğünler, çöntөгүз kustay olsalar hiç, bu butu olbuz basıp atpaylı, akılımız görüp atpaylı, tuğralı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erten menen bir ömür oygon soňar. Oygongonda çö, akılına, denine sak salamatda bolup tursa,
Eşiğinlerde açsalar köçöde jagılgan bomba jok, atılgan raketa jok, atılgan ok jok. Anan uyuңa келип туруп карасаң, bir gün жете турган тамагың болсо дейт, сага дүйнөнүн ичиндеги жакшылык кирип берилет. Biz tugandar hazır biz öldüm degendim 10 günlük tamamı var. Sonra öldüm dep жүргөндү. Бирок дагы да шүгүр келтирбейбиz да. Дагы да жок, тигиде жетпей атам дедигинин машинеси, тиги үй албата. Ушундай эле кептер менен жарышмай да. Biz tugandar ошон үчүн келгиле баягы ыйманыбыз болобу? Бул эмеде жүргөнүбүздө, алыс жерлерде жүрүп